Hai menaza Zeme man sage klum namaik paike zikna ting kumchana zeng kaizik chum summa hegi ge de re insa Zeme ko gene paulia ga radle North East State Assam ge haturam ki dilang ba Guwahati High Court hange samra ma judge ka chime mina hangminge mize klangai dai ne lei za ka chedle za judge ka chime mina hangminge mize klangai broge mina hang na za mpui mi lei za ka chedle za ai mina hangminge mize Guwahati High Court haturam ki ge judge samra ma hange klangai lu za ten tip ga beta za Honorable Justice Sandeep Mehta Chief Justice of Guwahati High Court ne klangai dele na ten tip kai dele zaka chudele zachuna assam ge haturam ki dilang ba Guwahati High Court ge judge plane samrame mina hang kai zema dai lamui dele zaka chudele zach poro ge dilang ba Chief Justice ju chakai ta ge mina hang kai zema dai lamui dele zaka chule The India Ramgo opposition BLOC INDIA manan znai dammai ge Jharkhand state ge Manipur ge kaklebe peblam gene protest udle zaka chudle zach ge protest bige Manipur state ge president rule kai rahange BLOC INDIA opposition party mane keze demand udle zadu ka chudle the opposition BLOC INDIA mane Manipur ge kaklebe peblam gene Jharkhand state ge protest ze darna bamze ranchi ras bhavan taigene bamdele zaka chudle zane chige protest bige opposition BLOC INDIA lamgene wangai me Congress Zeme RJD TMC zane AAP medu wangai dele zaka chudle zane Jharkhand state ge INDIA lamgene Manipur ge kaklebe peblam gene protest ze darna bamze bam ka chamcham zane district chamcham begidu nznai dammai ge bamdele zaka chudle Zane India Ramgo opposition mene union government India Ram government tekan samze ingize parliament sam ka kibi kige Manipur ge kaklebe peblam ge no confidence motion kige proposed bligumze wangdara bak paike hizit set gene ka paike hizi kreuria ka changbige India Ram sam ka kibi ki parliament ge no confidence motion Manipur ge kaklebe peblam ge hakike gule izza ka chedle zai chige man sapo mene saza India Ram go Prime Minister Narendra Modi ne leiza wangdara ba paike hizi kreu mai design Manipur ge kaklebe peblam ge pekone pedra hange hanom gaide leiza ka chedle zane India Ram go Ministry of Home Affairs mene chuna India Ram go samka kibiki ge hekite zabambe monsoon parliament session ge Manipur ge kaklebe peblam ge hekike rahange kadalo aidele zaka chedle kagna India Ram go opposition party mene India Ram go samka kibiki parliament ge Manipur ge kaklebe peblam ge hekike rahange lun male ze achedle kagna daite bebizi ge India Ram go opposition parties mene Manipur ge kaklebe peblam ge hekike rahange samka kibiki parliament gelun malau design chunare changje India Ram go Prime Minister Narendra Modi ne Manipur ge kaklebe peblam ge hazet kanaka ge chunare changje pko ne magbe zigene opposition party mene parliament ge sam khiki ke rahange Manipur ge kaklebe peblam ge lun malai zeka chedle kagne India Ram go Prime Minister ne wangdara ba kapai ke zikre mai design ne India Ram sam kha kibiki parliament ge Manipur ge kaklebe peblam ge pko ne perahange hanum gaidle je man sapo bene salai Zane India Ram ge Reserve Bank of India RBI mena ka chagrang kang changna mileisi nam zakam to ni bechang circulation gene lutoni bechang chuna India Ram go rangkang seuki bank ge ka charangkang changna mileisi wangchang dai dibe 88% chuna wangchang dai dele za chule the India Ram go Reserve Bank of India RBI mena rangkang changna mileisi circulation gene luto magbeso ge circulation ge rangkang changna mileisi bambe crore lak chumze changring uses rugbam lei zaka chedle kagane tati beka peke hizi creuses quitting kum chana jang kaijak chumage RBI mena circulation gene rangkang changna milesi luton ra hange kamkeu gani bchange chuna bank ge rangkang changna milesi
wangchang di beze krol lak chum je changkreu zemadai wangchang de lei je ka cheu de lei zane chunaria chang bega ai chang na mi le si rangkang je te ta te do dui re le zane benge du hyak dau dui re le kagna wang dai ra be hachit ke hazi himreu changai na ai ka charang kang chang na mi le si je te ta te do lak lui sui du de le zane benge na du hyak dau lak tu de le je ka cheu de le chpau zigene anui zilyang rong me zane zeme chogum daga chunaria chang je chang na mi le si la le designer close hyak rahangge zane te ta te tun rahangge zeme man salam gene chi changai dele zane ketchi rahangge ai chang na mi le si benge ka charang kang hyak bege migu bank account gama market ge chang kai re ru ne hyak dau dui le zaka cheu dele zane South Korea ka deigdu hanai kum helum bene zemena me chai chang di betchuna hang kreuses na chang dele zaka cheu dele zane South Korea ka deige hanai kum helum begine zemena me chai di be mina hang kreuses na mrogdu ke chingmen rame helu ta te me zane halage mata te me rame chai kang kiele za psui te me sale zane South Korea ka deige hanai kum helum churai ni gidu pugu temperature degrees 35% ne chule zaka cheu dele zane te tibe takmai ge South Korea ka deige helum ba pugu temperature degree hang chang bza 39.2 degree hang chang dele zaka chule zane Bangladesh gdege ting hebe puinen kibe zakan rabe heraret hanai kum ting kum chana jang kai jak chumge dengi herare gena zemana me chai chang dibe haina za hangring euziket me chai chang dele zaka chudele za hanai kum chana jang kai jak chumge Bangladesh gdege ting hebe puinen kibe zakan rabe heraret dengi herare ge nrato me mina changring euziket za haite sa za hang himrev zakna me nra chang le za rehew kilam ge psuite me Directorate General of Health Service ne liya zane Bangladesh gu government ne saza tetibe hamamai gidu Bangladesh gdege nchat ka kai zema dai lungne ai dengi hararit gine kan rame minna changna za haisruk za hangrek squeeze madai minze nim pele ze du kachudle zaichuna Bangladesh gdege ai dengi hararit ze tadga sangza zemana me nrabe ntobi bi ze lamuile ze salei zai Maharashtra state tanegen znai dam maiting chohi ge zemana me ten rui rahang zena gari ten rui rahang ge Samrudhi Express highway ge kahara ka kai be zena kaha teleute zbambe ba ke bigine mina hang kreuze sname chai di dele ze ka chule zai chige kaha teleute zbambe kau ke ze zemana me mina hang kreuze sna chai zena ki me ka zamblam ge Indiram gu Prime Minister Narendra Modi ne le ze plong mak basam pau gai dele zena Indiram gu Prime Minister ne chige chai di me kibo me hange mina hang ket ge pakla te ze kacharang kang lagna per hange kam kyu gai zana ka hazam ze telura hange mina hang ket ge changringe per hange kam kyu gai dele zana Maharashtra state gu chief minister Eknath Shinde ne le ze Maharashtra state gu government lamgene mina hang ket ge chai di me kibo me hange lagmingeu per hange kam kyu gai dele ze ka chule ai gina mai ka pai kyu zikna ting kum chana jang kai ju ka chum sum mai gi ke dei re insa po bazal loi gai dele pi gai za inking gai ni mile ne je to dele